Towe ke la moela mo code switching 2020 mo rutanga maleme a ka gae le gone go nyaka re lebele physics ya grade 10 re lebele temana le vectors and scalars. So ka ntle le go senya nako nda mathomo se njwe tsebe ka rena o sone jo tsebe o hlalosa rena vector ke eng le rena scalar ke eng. So arithmetic scalar number 1, scalar ge ba hlalosa ka sekgowa ba re is a physical quantity that has only a magnitude, a length size, mara ga ena direction. So a re ngwale re bonna ba re ga re so a definition ya scalar it's a physical quantity that has only a magnitude, a low size, but no direction. So go bolela di physical quantity go bolela ka lo ja sona leng a re lebelle mohlala wa di scalar. Mohlala o bolela ka mass. Mass ene ra gore lo ja sona le di mass ke lo dira ta ngwadiwa mo lo ja go rekishiwa maybe ka no re swigere ke 2 kg, mass ya motho ke 65 kg. So mohlala ba ka no re 20 kg. So ke mass fela e ka ba wa eng kapa eng as long as ndona is na direction ke scalar. So ya be di physical quantity re ka lebella nako ga ena direction. So o ka no re 1 o'clock e bontša magnitude fela le bontša rena ke nako ma ko 1 o'clock. So ke scalar nako. So mohlalo mongwe wa scalar ra ba re lebeletse length o measure botelele ba selo. So o measure botelele ba selo o tlo no bolela fela gore okay maybe botelele ba go tloga mo go fihla ko shopong e itseng ke 50 meters. So a bolele ka direction or montse wa re botelele ba ruler botelele ba ruler ke 50 meters. So ke le jelo ra dina direction. Tongwe tlalo mongwe wa scalar ra ba re lebeletse area re ba re lebeletse rena jarata ka magae ke kakang. So ba ka no months jarata ka magae ke 600 meters square. So wa ratsa re jarata ga ena direction ga gona gore ke 600 meters square to the left or to the right. So mohlalo mongwe wa scalar ra ba re lebeletse electric charge. So lo wana no fa or na charge ke bokae mo ntsetlabele 25 coulomb. So
a gona direction wa no refa magnitude fela e leng size ya electric charge. So ya mafelo lo mhlala wa di scale o re ka o lebelelang ke temperature. So mehlale o sonje o itsebe temperature ra tseba gore ba tlo no fa temperature bela gona ba re le gone temperature na e tlo fihla go 25 degrees Celsius. So mehlala between Colombo le degrees gore degrees re bona ka 0 nyane mo godimo ga seng. So e ke mehlala ya di scale. So ba re scale ke a physical quantity that has only a magnitude but no direction. Ra bolela ka mehlala, re mehlala ya scale ke lo tša sona le mass, e ka ba mass wa eng, montse ka bolela ka mass wa motho, mass wa metsi, wa bupi. Ra bolela ka nako ka fa efe kapa efe e nna ro tša rena ke nako mara elfe direction. So ra bolela ka length e leng botelele ba selo, re bona re fa botelele ba selo ke scale. Mohlala mongwe ra bolela ka area, montse re ka bolela ka area ya jarata ka magae or ya ntlo. So a ena direction. E nngwe ra lebela mohlala ya ba electric charge e leng gore e measure ka coulomb fela, a ba re fa direction. So a ba re charge e move 25 coulomb to the north or up or down. One or charge ke 25 coulomb. So mohlala mongwe wa di scale ya ba temperature. Temperature ra tseba e re fa go fisha le go tonya fela, mara ga re fi direction. So ba tlina botsa roke le gone go tlo tonya e dino ba 25 degrees Celsius. So e ke mehlala ya di scale. So ya go latela re tla be re lebeletše di vector, gore na vector ke eng. Lona go vector sontše tsebe go e hlalosa gore na vector ke eng. A re bona gore na vector ge ba e hlalosa ka sekgowa ba re ke eng. Vector ba re ke a physical quantity that has both magnitude and direction. So for vector ba re ke a physical quantity, vector ba re ke a physical quantity that has both e na le magnitude e le go size ya ba le direction, ya ba le direction e we ke vector. So ge e ka nna ba physical quantity ya hloka direction ke scale, mara ge e ka ba physical quantity ya ba le direction le magnitude or re ke vector physical quantity. Mehlala ya di physical quantity tse di nang le magnitude le direction re ka lebelela lo ja swana le example. Re ka lebelela force, so
ra tseba re force re measure in Newton. So ge o goga something ka force ya 20 Newton, nto tlabe ngwe goga e tlabe e na le direction. Wa gore tlabe goga la to the left or to the right, to the right or to the left. So ge o goga box o tlabe goga to the right. Wa gore force ye we applyang ke 20 Newton to the right. So force o tlabe apply mo boxing ye ke 20 Newton to the right. That's why re re a vector in a magnitude e leng 20 Newton ya ba direction e leng wa ya go letsogo la uja e leng the right. So mohlalo mongwe wa vector ba re ke velocity. Mohlalo mongwe wa vector ba re ke velocity. Velocity ke eng? Velocity ke lebelo le leng gore koloi e tsamaya ka lona. Lebelo le leng gore koloi e tsamaya ka lona. And ra tseba ge re bolela ka koloi e re bolela ka koloi ge e sepela e ya o direction e nngwe no sepela fela. A re na le koloi she. Ngere ra tseba ge koloi e sepela a re na le koloi she. Koloi ya rena e tsamaya ka lebelo le itseng. And ge koloi e tsamaya e tlo ba e ya direction e itseng le se e ya ka wa left. And e kitima ka lebelo lefe? Koloi e kitima ka 120 meters per second. E ya directioning efe? To the left. So velocity ya rena e phela e na le direction ka gore koloi ga e no tsamaya fela lefaufau. So that's why velocity ke a vector. So magnitude ke 20 meters per second, direction ya kae ya to the left. So mohlala wa latela wa vector re na le weight. Weight re bona ka a re o na le packet ya metsi. Mo paketeng ya metsi o tladitše metsi a gago šia. Metsi a o a tladitše mo a phula ke gravitational force ko fase. So gore ke re weight then re weight e lekana le mass multiplied by gravitational force e le go 9,8. So gravitational force e dira weight then re weight ya fase. So maybe you ka kera ba re ke 20 Newton down or towards ya fase ka gravity pulela fase dilo. So that's why re weight ke a vector. So ke mehlala ya di scalar le mehlala ya di vector
tšeo o swanetšeng o di tsebe tše. So a re lebelela gore na di vector notation re ka di representa jwang. E re bolela ka vector notation. So en ba mokgwa e leng gore re kgona go bona phapano magareng ga scalar le a vector. So vector re e bona ka symbol e ba re fileng yona le arrow mo godimo a re nyaka go bolela ka force. So vector notation a rena re bona ka f le arrow godimo. So arrow mo godimo re tšwa gore force re bolelang ka yona ke vector. Mohlala o mongwe re bolela ka weight, re bona ka w, ka gore symbol ya weight ke w, re bona ka w ya ba le arrow mo godimo. Mohlala o mongwe wa notation re bolela ka velocity, re bona ka v le arrow mo godimo. Ra tsa gore lo tšee ba re bolelang ka tšona tše ke di vector. So di re santše re tseba gape gore na ge re draw vector re e bona jwang. O swanetše o tsebe go draw vectors. So vector nngwe le nngwe o e draw e bonagala ka arrow. O tlo tšea arrow la wa draw arrow so tla be le straight angle. Then arrow e na le mathomo, mo mathomong a arrow re ke tail. Then ra bona wa draw gore na arrow e fihla mo kae. Le se montsi arrow e fihla mo, then wa dia head ke le rumonyana la hlogo mo pele. Wa dia head so then arrow vector wa na le head and tail. Ya ba le head a ona she. So head re bontšha gore na vector e ya mo kae. So ntongo ntse gore na botelele ba vector bo re botša ka size or bo re botša ka magnitude a yona. So botelele o tloga mo tail wa go head o re botša ka size. Ke ntho swanetše o e tsebe gore o kgone go draw di vector tša gago. So mohlomongwe ba tlo go fa a magnitude ya vector ba re e ya north or e ya south. So o swanetše o tsebe go draw vector e. So ke sa bolela ka direction, o na le mehuta le gore re representa direction ka yona e le gore swanetše o e tsebe. Angere vector in a magnitude so you use the represent a direction. So I will like a direction. So direction number two relative direction. En gore a re montse ba go file polo ga go she, then bolwe ena le go ya ka go left, ena le go ya ka go right. A re ke left ke right, e ya fase ke down, oba e ka bontshe ja godimo up. So are o tlo fa direction or na polo ya kae. So monso o tlo tare pole ba era betše to the left, that's all okay, ya ka go left.
or ka bolela gape ba ragetše to the right, or o ka re ya up or down. So oba ge e le wena o eme o le so let's say monse ko wena mo o ka bona go fa direction o ka re forward or backwards. Let's say monse wo ya go a re ka mo go forward, o ka re forward or backward. So it tlabe e depend gore na ba o feeling gore na ba tla ba bolela ka ba o feeling. O ka nna re koloi ga le eme or tsamaya ka lebelo le itse, then o fetsa re okay e ile ge tloa mo ya movela backwards. So ke ka mokgwa re fang relative direction ya rena ka ona. Ke sa le mo relative direction ke re o boeletša direction ya matomo ke relative direction, ke direction e re fang re le tšo rena object o bolelang ka yona e mo kae. So our object are not reference, then o bolela okay object ile to the left or ile to the right or ile up or down. So monse tla re biditše boloi to the left ka magnitude wa 10 meters per second, or re biditše godimo ka initial velocity ya 5 meters per second. Or again ge maybe selo se tsamaya o tla re se tšwetše pele se kitima se ya forward, o kitima ya forward ka bokae meters or o wetša backward. So ke relative direction e.